Provodnik je svako telo koje sadrži slobodne nosioce naelektrisanja. Metali su tipični predstavnici. Kristalnu rešetku metala, takozvanu metalnu rešetku, čine pozitivni joni. Naime, u komadu metala periferni elektroni se odvajaju od svojih matičnih atoma i postaju slobodni nosioci naelektrisanja. Slobodni elektroni u metalu su haotično rasuti, tako da unutar provodnika nema električnog polja. Ali ako stavimo provodnik u spoljašnje električno polje, elektroni će se kolektivno pomeriti ka izvoru polja. Sada postoji neka uređena distribucija naelektrisanja unutar provodnika, pa se formira i unutrašnje električno polje. Zbir ova dva polja unutar provodnika je nula. Spoljašnje električno polje i indukovano unutrašnje električno polje se poništavaju. Jačina električnog polja unutar svakog provodnika je uvek nula. Ako unutar provodnika postoji šupljina, jačina električnog polja unutar šupljine je također nula. Ako se provodnik sa šupljinom nađe u spoljašnjem električnom polju, indukovano električno polje unutar provodnika poništit će spoljašnje električno polje, pa će unutar šupljine električno polje i dalje biti nula. Ako automobil udari grom, nećete doživjeti elektrošok. Možda se auto i zapali, ali će vas metalna šasija sačuvati od udara groma, jer unutar nje je električno polje jednako nuli. Da se mi vratimo na naš provodnik. Ako približimo negativno naelektrisano telo provodniku, elektroni će se udaljiti od tela zbog odbojnih sila koje se javljaju. Ali pozitivni ioni, budući da nisu pokretljivi, ostaju gde jesu, pa se ta strana provodnika ponaša kao da je pozitivno naelektrisana, dok sa one strane gde su se nakupili elektroni očitavamo negativno naelektrisanje. Ovo razdvajanje naelektrisanja u provodniku pod uticajem spoljašnjeg naelektrisanja nazivamo elektrostatička indukcija. Ako elektronima omogućimo da u potpunosti napuste provodnik, tako što, na primjer, uzemljimo taj kraj, a zatim sklonimo uzemljenje, nekada neutralni provodnik će trajno biti naelektrisan. Kompletna lekcija, zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti, je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.